Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Nalazimo se na Cetinju. Trenutno u još jednoj svetinji. To je manastir Svetoga Petra Cetinskog. Mi se nalazimo u manastirskoj crkvi. A šta nas je ovde dovelo i zašto smo mi ovde? Reći će nam naš domaćin, jeromonah Gavrilo. Dobrodošli u Cetinski manastir, u crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Manastir je izgrađen 1484. godine i izgradio ga Ivan Crnojević. Taj manastir je porušen krajem 17. vijeka, a na ovom mjestu je izgrađena nova crkva i nju je sagradio vladika Danilo Petrović 1701. godine. I od tog vremena ova svetinja postaje i duhovno mjesto koje preobražava mnoge duše, a također i jedan centar državnosti, jer znamo da su Petrovići vladali, da su oni bili i duhovni i svjetovni vladari. Ovaj manastir je poznat po velikom čudotvorcu Svetom Petru Cetinskom, koji je 1830. godine se upokojio i 4 godine kasnije po blagoslovu Petra II. Petrovića Njegoša, njegov grob je otkopan i nađene su njegove čudotvorne mošti miomirisne, koje su tada izvađene iz groba i od tog vremena ona se nalaze ovdje u crkvi, u ovom kivotu, gdje su mnoge duše preobrazile i iscijelile. Sveti Petar Cetinski, evo ovdje imali smo priliku da vidimo njegovu otkrivenu lijevu ruku, kao što je njegova lijeva ruka, tako i čitavo njegovo tijelo ostalo netroležno, miomirisno i mnoga čuda se izlivaju od njega. Također, ova velika svetinja čuva i desnu ruku Svetoga Petra, Svetoga Jovana Krstitelja i djelić časnoga krsta na kome je Gospod raspet. Također, sa ovim dvijema velikim svetinjama bila je i ikona Presvete Bogorodice Filarimske, koju je naslikao apostol Luka i koja se trenutno nalazi u Narodnom muzeju. Ove tri velike svetinje, ruka Svetoga Jovana Krstitelja, djelić časnoga krsta i ikona Presvete Bogorodice, imaju svoju jednu veliku istorijsku putanju od Jerusalima preko Carigrada, Rodosa i Malte, dolazi i do carske porodice u Rusiji, do porodice Romanovi, do Pavla I. Romanovog, koji ove velike svetinje čuva, i njegovi naslednici sve do svetoga cara Nikolaja II. Romanovog, koji znamo 1917. godine biva ubijen, on i njegova porodica, a ove svetinje su se našle u Danskoj kod njegove majke Marije, a kasnije dolaze do srpskog dvora, do kralja Aleksandra Karađorđevića, koji ove svetinje čuva u dvorskoj crkvi na Dedinju, koja je posvećena Andreju Prvozvanom. I one se tu nalaze sve do II. Svjetskog rata, do 1941. godine, kada mladi Petar, kralj, napušta zemlju i ove svetinje po blagoslovu tadašnjega patrijarha Gavrila Božića
bivaju skrivene u manastiru Ostrovo. Tu su i zatekle Drugi svjetski rat i sve do 50. godina kada komunisti upadaju u manastir Ostrog i nalaze ove velike svetinje gdje kasnije ih smještaju u državni trezor i one se tu nalaze sve do 78. godine kada su čudom Božjim vraćene tadašnjem mitropolitu Danilu Dajkoviću i od 78. do 93. su ovdje bile skrivene u riznici Cetinskog manastira, da bi 93. godine blaženo počivši mitropolit Amfilohije ove svetinje ovdje donio u ćilut Svetoga Petra na poklonjenje narodu. A nažalost, ikona Presvete Bogorodice Filerimske i dalje se nalaze u državnom muzeju. To je ukratko o ovim velikim svetinjama koje se nalaze u Cetinskom manastiru. A sada možemo poći do naše riznice koja je veoma bogata istorijskim dokumentima iz 14. 15. vijeka. Tu se također nalazi i kruna Svetoga kralja Stefana Dečanskog i epitrahij Svetoga Save i mnoge druge velike istorijske stvari koje čuvaju onu ljepotu naših predaka i koje također za nas označavaju veliku svetinju, također i veliko nasljeđe, čime se mi ovdje pored kivota Svetoga Petra Cetinskog ponosimo. Hvala na divnoj priči. Господи, помилуй, Господи, помилуй.